Para bangit beja ngap dia muram biang sisian ye pi ha kaneka step sinangkong jong katayo ban don biang ye kaneka cikai niam ka bangit sat aiman la katayo tongin stang swa da ka bale ka da ka ding pla pat ban buat ka tin jong ble ha ka kerte ku pa baru kon bar mesim bang khoi amen ble try kan lat pa mesim ble chi me halo chongi we pe we masngap ikten jome nga ba ai ji kai a mesim ble chi me la menti ngi ban kai ngi e kato ka li tali ki kai ban yo chi matoi ban yo ban im ha ka im mala ka se jomi ki pa ni kine dau Chris try jongi amen bangin sa ikten jomble na gospel jong yones salmang balai hakawe ka met we parisi bakarteng udikodemus rangba jong kiju la let chaw jisu bat ula ong ho itip ko rabai ba melong ulong hikai pala pha dau blei don bala banle ki kam phla pa mela le lam dau blei udon ring kat bat u jisu la phai kten aya thu api ka ni sisa don bala ban ye ka himau blei lam da kha ya u na jrong ka gospel jong utrai ka jinga ro ya me ku Chris para bangit biya akan ka step ngakwa ban aji kai niam sepang Jesu bat ki sakramen Jesu bat ki sakramen ke kita ki sakramen ka bang akwa ban hikai akan ka step ke de sepang ki nyau tali ki sakramen ki bab Jesu ulabu Jesu ula ai sobha Jesu ulhikai yangi sepang kita kinyau teli kisah sakramen. Tenama kata bantip kita kisah sakramen dan kam ban syaikai. Kajing tip ya kisah sakramen kadai kajing tip ya Jesu. Kajing bantip ya kisah sakramen kadai kajing bantip ya Jesu. Kajing nget ya kisah sakramen kadai kajing nget ha Jesu. Kajing bamnget ya kisah sakramen kadai kajing bamnget ha Jesu. Kajing pediang ya kisah sakramen ha kajing im jangi kadai kajing pediang ya Jesu. Balai kisah sakramen bar Jesu. Nama Jesu don ha kisah sakramen. Jesu balai kai yang ni sepang kisah sakramen. Jesu ba ai hangi ya kisah sakramen. Tenama kata kisah sakramen kide u Jesu. Hap nget kumne kisah sakramen kide u Jesu. Jesu haula imma kadek pertai arjas na mensuah kadur briu kadur blei ki ju ki i kadur kadar jung u ki asngeu ya u ki okta ya u ki snap ya u pi ban ngamanta ngimi isu ya kata kadur briu dur blei ju kuma ya i ki ju ndai re ye i ya upat manta haki sakramen ye i haki sakramen dalam kata yang i yang Yesu hak sakramen kata kadai kejingnya Kristan bapura kejongi namangi Kristan kanang rim jongi kadai bet hau Yesu kadai halor ki sakramen ilong Kristan nama hikai yang ni Yesu hikai yang ni ki buat you bat nang tangi im ya ki we pat ki lat siarap ki bau ayang ni bat klem artatin ki sakramen kadai ki lat siarap yang ni ban im kum ki kon Kristan kami kon Kristan akan dipercayai jong bahasa. Tena makata jadi pensautu kisah sakramen ki Deus Yesu. Pun ki priu kim tip etap Yesu. Ngitip Yesu haki sakramen. Haki nyau tali ki sakramen. Tetapi mata ngan bata lengkot yakin. Ka sakramen ke benangkong kadai ka sakramen baptisma. Sakramen benangkong kadai ka sakramen baptisma balabu Deus Yesu. Dipulih ka gospel jong Yohanes lanong ka ba lai santer ter Jesu ong lam da kayu briu to ko umbat man sem bakot unum yo banrong ki ma ki bne ka pamut kanya ka sakramen ka de ka banang kong bat ka badan kam tam chwa pan priangi ken riu teli ki sakramen langi yo man priangi baro nyau teli na riu teli na san teli ni hap yo chwa ya ka sakramen baptisma tum Jesu ka chpang kane ha gospel jo Matius na apa praka kandau khilek ya lap ka perthai pan baptis ke kartong pa par khon ba mesem ba khoi chai chu ha gospel jo Markus
น้องคันเรียบขาดสานุองคิดเลยอย่ารับยาร์กิบังเงตกิโยบัพติศมายาร์กิบังเงตอินเป็นเรมกันเนี่ยการใช้กระดาษอย่างนี้บ้ากับบัพติศมากันเนี่ยกับสักการเมนกับนังกองตั้มบัดฮักกันเนี่ยกับสักการเมนบัพติศมาลีอิวจิสูเพลนลำบากจะเคลื่อนจูบางลำบากจะไอบัพติศมาจะงี้ยากิบริวลำบากจะเทก็ต้องหากต้องเป่าควรบำเพ็ญบุคคลบัดกิเวกิจิเลเนียมแต่นั่นมาkataนี่คริสตันฮับสัทุฮับยีฮับทิพฮับเนกฮับเรียงบางที่สู้ดอนรังการบันนี้หากษาคราเมนบัพติศมาแต่ก็ต้องคิดยาลับดอนการตัดลำดักข้าจะก็บัดเสียงบุคคลมีน้ำปลาลองกี่คนจมเลยมีน้ำปลาลองรู้กี่คนกี่เรื่องขัดบปุราจงกับพลังนั่นมาkataเงียมละเคลมดับเรียงกษาคราเมนแต่ก็ต้องกับพลังกับไอสักคราเมนบัพติศมาวัดอีกบัดขังคนลุงมาส่งทั่วไปคนลุงรู้หาเตียนกับปอบตันรายจงอาดัมบัดกับอิมปอบตันรายกับเฮรปัตเตงให้ขนาริบรู้แต่กับบาลังกับไอ้กับสักการมันบัพติศมาปัสสัตโคยกับปอบตันรายปัสสัตโคยกับปอบละเดกับบาลังบะบัดยากับบาริดกับบาร์กับสักการมันจึงเป็นสแคมแต่อีกที่กับสักการมันจึงเป็นสแคมก็จึงไอ้มันเสียมโคยหากิไปรู้ไงอย่าพูดเลยกามกับพอสตอลแล้วน้องบาร์อีเวเตอร์แต่ดูลายพพรากุมโนจิสูพาอยู่มาเสียมบาลกุลาร์จังอูงาสพาอยู่มาเสียมจังก็จะเตียนฮับพีวัดเซปติงงาสพาอยู่มาเสียมจะเตียนฮับพีก็จึงมดก็จึงดอนจังเนี่ยมาเสียมบุคคลอุบเลยปรสันบาลายจังกับทรินิตี้ฮากิคริสตันกิบังเงยอูแต่นั่นมาkata ide banyak iu Yesus biang haki haka sakramen cing penskem mentangi kan sepang mesim kabor cing mesim jalap ki beri sepang mesim iyo yu mesim hakasi bagi baptisma iyo yu mesim bukhoi habangi ai laka sakramen cing penskem nik boleh gospel cing Yohanes nang arpeu terteru abang Yesus mi pan di kabayap lo ong sendran te pedang yo mesim bukhoi kumbau lakular ai ke mesin berkoi bakal si Pentecost ke bangal ong mene kam ke apostol nang baar dagal priang mesin berkoi ke stan ke selur apostol ke long bela selur ke lap tra Yesus malai makinget blai Yesus udon how to mesin baula kular palam kanjong ni puleha ke kam ke apostol nang kat kendai iwe hadun riu Paulus open slek ya kita ke banget of Yesus ke Kristan penangkong bar slek ke de kompliang Krisma kakti bukti halo jeki bat ke yo yaw mesim hangne kerja yang ni bar Yesus udon rengkat ha ka sakramen jong ka jing penskan kapura ke celong Kristan jengi hatin paling leyo ya ka sakramen jipaskam ka bor jom mesim ke kam halo jengi kabalai ka sakramen kabalai ka Eucharis berkoi ka Eucharis berkoi ka ketien Eucharis ka arak aingu Yesus ka siap jikawai phado la sem yu kpu ulaingu udwai lukar khu pablo ong to sim pato bam kade do janga ka Eucharis berkoi nama kata kade ka jing ai so bhab Yesus yangi yala ka jong ka do ka snap bangin ba bangin di bang kenang pakai cing ya dan ti cungi ke dipercaya cong basa kalong ke bapura kalong ke bahag bamian dan maka kata Yesus don hak kadur cung ke Eucharis berkoi Yesus ngu akabalang Kristen Katolik di don Yesus ke Eucharis berkoi haman kijaka padon kilang do ba ai mas kilang do hayeng Paris do baki ai mas ki bo Yesus ke Eucharis berkoi apo tabanakel nak bentar ki Kristen bakin wan jengo ki wan mane ki wan duai kapamot Yesus dan nak Eucharis kami tangga jingkan mau dan tangga jingkan mau kami tangga jingkan mau kade ka sisa baka sakramen Eucharis berkuat Yesus dan boleh gospel jeng Yohanes kapor kam sa yang banyak kren banyak tanya boleh gospel baru kawe gospel jeng Yohanes nak beliau kren sepang Yesus ngalong kupu ke jing im jar baba menga penyo jing im jar badi yang kan yo jing im kata ke kren Yesus Jepang ke jing ai jing im ju ka mamot udon hak Yesus ki sakramen ko ma omne Yesus udon hak ki sakramen dan nama kata Ilarka ngikom ki kon ju ban nget ban pediang ya ki sakramen ka basau ka sakramen ka basau ka sakramen jika la ka mamot ya ka bagi ong handai ka sakramen jing pla pop
Ipule haka citi benengkong jong Yohanes kerana benengkong iwe pra ko ong parok ngilong kinong pop parok ngilong ngilek pop ndon bala ban ong banang inem lek pop bangim sim lek pop barok ngede kinong pop te bantan khoi kata ka pop pangile si subuh ko be ka sakramen jing ma pop haka juk citi benong benengkong khandai ko ong ba pla la ki jong ki pop yo ya la ki jong yo la ka jong ka jing ma haka sam lai pu ari wai ter ka sam lai pu ar kong suk ubriu ubar yo map ala ki jong ki naj bakla suk ubriu uba ble kan map su ya ki lai ki let ju na mar la map ya ki lai ki let ju et ka jinang kam kan ka sakramen jing kala ka bambot ta gospel jong mat jong Yohanes lenong ar po lai Sul prasad mesin maluar ke apostol ong bumno to priang yo mesin bakoj yaki pop jongno papila map yaki pop jongno pila pansa kane ken ayu yang i ko men ko para ya ka jeng don Jesu lang ba ka sakramen jeng ma pop ka ba bleu la ai ka bor hakilang do ju pan map yaki pop tinama kata i pa Jesu don ha ka sakramen kala ka bambot man baki briu ki lek plai la ki jong ki na bakla ki yo jing map lang baw long do bleu le jien na ka benta pan map ki pop na ka benta pan le ki wei pat ki kam bakan jam mesin na ka benta ki para bangai ka sakramen ka basan ka sakramen ci pesle iki papang kale ka wei ka jing e haka prate jong ki de jing e bangi kendu ka de ka jing pang ki briu ki lang a ki briu ki pisa ki briu kol mar jumot namar baki pang tengit wat wat asin papang kuat papang kia ingin wat kita call specialist pan wat pan yo kada wai bede baka jing pang blaying ia ka jing im Jesu kumu briu kumu blay haka po budang sa ar patay lo kan do ya bun ki papang nyang lekut kumbang ya so men gospel jong Markus iwe sao pe sa pusan sepang kum nyang lekut pung ko ya par ki we pengkoi Jesu pengkoi yak sing pang jogi briu jongi hakur kom makan jaman sim par kur kom makan jamet ru lang ba kan ka sakramen cipen sle iki bapang ka pengkoi bun ipole yak citiu pa uja ko pakho la nang bar san kha lai kha sao kha san uong lada pipang do wai ho blai lada pipang khot iklan do jang balang ke do wai ho bapang ke pesle u da kom pniang lada udon pop nyu jeng map tau boleh mayun ai macam kau macam kia. Saja sin beng am kop sarong dari bangale le ubleh ke jelong londo ngai ibun sin lembah kan ke sakramen lapan kau ya bun ba ke briu pakot ulong do de ke jeru ubleh ke banget akan ke sakramen. Teng ke briu ke mengai cukot pi. Kata-kata kau ke sakramen trekam. Ke sakramen ada ngai ke trekam. Bikin mau gospel jong Matius no kandai arpo Pasal pendiri penyau, sepang itu ke argut ke bamala. Kesuang pinggir bangalam, ngingit, ada pinggir tu kau. Di nama kata, ke sakramen, kawasan ke sakramen, jongka, cepet selek ke bapang ku bela ong jo kau pukul. Kot iklan do jong ke balang, kit pen selek you. Ada don pop nyu jeng mau. Baru belum aja kau jeng kia. Padahal lo kata ke balang kestan katulu jengi. Man ba ka balang ban kelendo man ka po ba kelendo kilay ikan cekinong pang banwa ki rai ka sakramen Eucharist ko ki yo kala ba sa supply tu nong pop nang tapas lay lai tali ki sakramen nong pang yo lempet musa koy ban nga ong ipi na ka jilong londo mental bun snem kanungut kinong pang na ikirumit bawan ka sirhem na kibriu pasa cai nangi ki khot ka jiru blai ki yai ka jan wai ka liban khot yangi ngaut kibriu ki khot ki kia ka bor ka sakramen jimasle bale Jesu dan itu ke sakramen oi pimene Jesu dan hak itu ke sakramen hak rukom bamayan wangam dan cibat pingan dan remah gitu ka sakramen ke benriu ka sakramen kentang londo kaniam ke rukom klam kinong le niam kamdan niam man laki niam kidan laki jong kijingle kinong le niam jeki ngia ka balang Kristen Katolik kidon kelung do pan le niam klam kijingle niam jong kenya ka mas bkhoi klam ka niam ko kom ka niam kam dapura adon ka niam ko kom adon kinong le niam adon kinong batai ka niam adon dong pe ka niam pura ka niam te kijinga ka ban rio ka sakramen kentang nando kidaki brio placier kerpang ublay penong kelung do
Pikir mau gospel jung Yohanes dan orang Hasan kan dia Yesus. Ini mah pi bajet jangan ngapa bajet ni pi. Jet balong ke balong ke londo. Saya kelar kitab sekinong Hebrew. Dan orang basan sao tartar. Kau ngom ne. Iwei sao san, iwei san kau. Yo dengan do la jet nak Hebrew. Balong ke siang, balong ke neosai, apa dia boleh berkibril, balong ke nang duai. Berkelam atatir, kau malah omentan, kita heru kita mapop, ya kita mujuna jeng bakla jukiwe. Baraka basau nong tau ong, don balak ban kami kene kajing aiso bahau blay namar kabor jeng. Kadang kajing aiso bahau blay, kita katono ngot kibri ke bawla jien, kita bawla mon, kumba ong Markus berkoi, hakal nong balai, kalai kasau kasan, jien iki bau mon, bandon rengkat bat ban pengkrek yaki, ban pak yaki. Kelang do beliau dah jid kelang do balong kata ke jid ki balong kena sai kelang ki siang apa dah beliau berkibril kelang do wai kelang perat bat ke dai kelang le niam te ka sakramen ka babuat ka sakramen kentang lang do da ka jing don kelang do ngiyu ai kayu karis khoi da ka jing don kelang do ngiyu ai sakramen jing ma pop bat da ka jing don kelang do ngiyu kelang do balong kelang do wai pakerpang banyak sai kerpang nak benta jangi benta jangi Ikan mah gospel jeng Lukas dan arpeu arpeu arpulai arpusau hakak si kawai pakadu Jisu ong hadir lu simyu kupu dua aingu ada kata ong tole ikane bankan mau yana kabamut hantu Jisu ujiat ikalang do balong kenong do pan sim kacaka ju pan peteng yaki kambau le wo ulba lapakan tang yuk pu hakasi kawai kabakadu bat iyo Jesu nama arkilendo. Dalam kata para bangit ka sakramen kaman riu ka bisi sudan hakasakramen kentang lendo. Sa tunat sa kamen ki hajar ngot kilendo akabalang kidon. Patrawai ka mas bakoi ar pusaw kanta. Ar pusaw kanta kadang ka mas bakoi. Kebalik ki peslai kinong pang baduai nam ta kinong pang bat kum ta ter. Teka sakramen ba. Balik kita penting jing lihat Yesus kan nak kata kesakramen kentang do. Dan Yesus boleh jid, dan Yesus boleh buat. Hoi, kahir pateng nado ke apostol, hadu mentah mene. Te kesakramen bandriu, kejeng don Yesus, kesakramen jing kentang kelung do. Kemenyo kesakramen bakado, kesakramen kentiu kurim. Ikan ma, habau boleh lot hau Adam oleh imarway. Kitab Genesis nang baar kat prater terhadu arpusau. Beliau orang kamlong ke babha, beriu sa marway, teu la tau ke beriu, pelong ke lok jong tau beriu penangkong Adam, pakak beriu ke penangkong ke im. Tatkum ke history, jong ke kitab Genesis, iciam kumno ke stang ke jong ka man. Katua ke por hendai kalau ketua ke por, ketua rukom. Hendai ndau Jesu lawan dipule ha ke gospel jong Yohanes nang baar iwedu kat ar ikan mau kum Jesu le kampela ha kato ka chong ka choman ha kana ulo kan tiu ka cha ka jing long sakramen ka bakhoj ka bakantang mamla banya pat mamla banya pra te ni sem ru gospel jong Matius nang ka khandai kito ki Pharisee ki ong kumno long le mai pla tanga Jesu ong people le kumno pasta ki kali bale ju masa sucha ki banya pla o em Moses chimcha hala daw cha law cha kadai tang nama pilong ki ba do nur tanado pastang nama kata kasakramen belabu do blay sakramen chongka choman pamla panya pai panya pra Jesu ong ya ka bau blay punya so ubri una punya klat kabamut lada ki priu ke sauto paka sakramen kentiu kurim kadai ka sakramen badom Jesu babu Jesu ngi ke stan namla banlen ya kata kam dai pandon ya kaji apa jia pra kam dai balong ka daw banya pra la dang isim ka ta ka jing sautu la se ka ni ka juk nim sautu nam klam da pangkre ba i kon sam la jing kim da pangkre ba ban chong kha chong man chi chong kum to tang kan was tam lia pa lia pra la dang sautu ba Jesu udon ha ka sakramen chong kurim ngatarai ka chong kha chong man jungi ta le kanam dai balong ka pra te para bangit na makatang mutan mo ipi Justru dan hak itu kinyau telik sakramen. Nada ngala ong biang ngan ong coba pekut, udon likai sepang ceki, ulabu eki baru kuat yang iki balong kedong buat cu, pancim iki sakramen, bang Justru dan hak itu ki sakramen.
Ada ni jadi ketu ngan priang kita kajing nyokor. Ada kiju kan nyokor handan thagi I Umar Khamat pi ban nga de ban nyokor ya ki sakramen. In chim ki bang Yesu don ha ki sakramen I da pang kre bhai ki in priang ki da kajing ruble ngan priang ki da kajing ngai. Ki priang ki da ka ba sau thu da ka ba chai kai. Sau si kan kajung bon priang sakramen chutip malumala kajing tip malumala kamlong. Kabalang kakentu bade benda chai kai ha sahabat priang ki sakramen. Kali pikali na kali la de kan umur ki sau thu pa Yesu don ha ki sakramen. Dai nama bakim sau thu kim priang ki sakramen. Dai nama bakim tim ki sakramen sulong ta kum ki jing bam de re. Ha ki sakramen ngala ong menne ka sakramen ka jebas lek ba pang bon ki kam phalak ki bre ki bakoi ki balong bamdon sakramen chu ki koi. Ki ki sakramen ro. Lada ni priang da ka chingek da ka jinubele da ka jing tip da ka che pengkre ba uble don ban nga uble don uprong apriang yo uble menta nga ong pi ki kam phala ki jate het kemada Teresa ha po pa ka sengi ka seng ka ban bakali ka ka bor ba ai pi kat ne para ban seng ne ka seng ka ong ka bor ka sakramen Eucharist ban ong lengkot ka bor ki we ki sakramen ka sakramen jing plapop ka sakramen jipus kem kira gitu pa ai bor ka te para bangai ngapakut akan ya kan keciklen jengana makata Yesu bagi sakramen pi ba pedang sakramen so ba mana ka si ublay pilet ki sakramen pedang gumno si pedang tantep klam te pengkre pedang ka pop mlong re ha pengkuit pesuba Yesu ong la da chwa pendek terwaji pidoni e percaya noriano na kiwe percaya le yesuk chwa kenapa kata ngade pensau tu naduk mentang le cekaman sim bagi sakramen kita Yesu I pedang yaki I pedang Yesu ya Yesu sakramen I Yesu kembali iki juhandai arajan selama chwa ya kan ka khmot ka khmat ka dur ka dar Yesu kenapa kata ngapa kot ya ka kan tu pi prabanet soba pedang sakramen jiruble ta kecengek wale pedang kelam jengek wale pedang kelam jiruble wale pedang kelam da pekre wale pedang suwan kerki dan sekejile enem kerki dan riu krawan siyeng nan sekajaka siyeng jupi wan chwa ka por pan iu ta u riu kraw on wan jupi kanno le u blay bagi pedang hakin nyau teligi sakramen soba pida pangkre iki khon jupi yala de pedang yaki bat nga ong yapi kijeng ki kam phala ken sia adang ile hakata korkom kembangal kan tu pi mentan pedang ban ngej ban tip bat riblay iki sakramen Yesu kerat korkui pi ai Yesu badan iki sakramen nama kata un korku ka do e pi nga tatong ipakot da ka jidu wai jungi raja Yesu kerat blay si bon me bu iki nyau teli ki sakramen nila yo iki don blay yo aduk ke basan don bedang yo ka WR nama ka jingrit kereta cuki kat bagi yo ngerpat ni Yesu somha pen sau thu yaki pai jungi pasau thu yangi bahaki sakramen medon mame man bagi priang yeme ko Yesu sabale kampla hakajing im jongi kumba male kampla haki jundai thai papang koi ki jing pang juki ban bek soit naki sama Yesu ai bagi priang jongi yeme jing wan jome ko not jongi hakamen sem jongi man pakalan long yangi ki rukhoj ki riu jongme ki priu bangai jame ki bacar ham hakajing im kristan jongi Yesu supaya rap ik banyo kor ya ki jing kodo ki sakramen kerkula mi barro ki basap nga ya barro ki beliau pediang ki sakramen ya ka baptisma ki skam ki Eucharist ko jing plapop ya rap ki ban pediang me tanteng khat man la ka por man la ka sublay pada ta hang ta ki kam phla jome kin orlong kin jia sama Yesu kerku kodo yangi ki pan ki ne ta me ba imat basin char junom la junom amen kaburam hokpa baru khon baram sim khoj bara long bana kong jumenta barabor junom la junom amen utrai udon ringkat bat pi pakai cikar khu jo blai dan bo baro ukpa baru khon pamen sim khoj kan her halo jong pi kan sa barabor ringkat bat pi